quite unfortunate. Yes. Especially tarari mwikara kuria rugongo rwa kuria Murang'a. Kuria heho itikaga takiria. Ona kuria Nyeri mbura heho iri ri kuori. Yes. Kwina heho iguru muno. Riu ne ukenda andu acio magaikara makiroragwo. Tondu riu athuri acio ni ukoraga kaingĩ na kaingĩ ni atiganirie. Tigwetera twita tugutware ukone muciari ati ukamutwarira kabuti hingo iyo. Exactly. Yes. Na heho ningi ni endaga wendo. Yeah. So mapenzi ikue kwa wingi ndio muweze kupigana na nini? Na baridi tondu no igwa riwa ni rigukorwo riramba guthie kidogo. Nirathie kilomita milioni 152 na nakou. Yes. Yeah, that's all we had for today. Na mundu gwitigirira ati nagikara wega. Riu andu ta Muthoni iguo mamenyaga kira getumite Biblia andike andu eri ni agagukira omwe. Safi na mitambo-ini ya Kameme Ka mwingi nigetwo Man Simon. Nina nigetwo Katatuke Homoka. Yes. Yanasema ile mdomo ambayo iliashiria mabaya kwako. Yes. Ndio sasa itaanza kupindua the story. Sema mbarikiwa. I'm telling you. Itatoka nwane karia. Kanwane kahayana gaire na itakete ata. Na itaraire. Icieko na itariku. Na kanwane kahayana gandeto gatari meire. Kanwane kahayana ndeto cia mutuhuhiko. Na wana wako ni ati kokenyewe gatiriraga. Kanwa gatiriraga. Asa. Kanwa gaticonokaga. Gekuheana ndeto cia kunjoru, ihana ndeto cia kunjoru. Hindi akuri tuika ati ni kwamenywo ndeto icio raheana ri. Tiko gaconokaga. Asa niwe. Ni maitho. Yes. Ni ndakugete ati. Ndito mahento ndahena na gene tha mumene. Iyo ndio mdomo inakwanga. Kuratuika mweri uyu wa mugwanja turorete ri. Waya gukorwo wina heho nyingi. Na nginya guthii gukinya mweri wa kanana. Yes. Ni kuri andu marauga ati riua ni rigukorwo riraihaniriirie na thi. Mena phenomena ni taramenya uria maramita no ni heritwa. Makauga kaingĩ na kaingĩ riua tirikoragwo ri kilomita milioni 90. Riri wonaga. Ona ria tugaga ati ni kaikurukite. Riko kilomita milioni 90. Riko na ku milioni 90 kilometers. 5 light years. Yes. Na ithe ndukuona. Maraiga riu ndiramenya kana ni thi thongete. Kana ni riua rigukorwo rithongethongete. Makauga rigukorwo ri kilomita milioni 152. Handu ha 90. Handu ha 90. Riu ri 90. Riu nikio marakiuga kwahota gukorwo gwi kuhehu ati ona hindi riri onaga ri riua rio rienye wari onari rigakorwo ri riua ri naki rina heho na kwana gikorwo uguo. Yes. No horo ucio wa gukiuria no wathimire riua haria riri na kilomita icio athimite igarite hari. Ndio ucio no horo munene. Ka technology twina cio riu. Reke tuge tondu ni ndeto cia gukukorio ri. Riguo. Tutingikararia muno ndungikararia tondu mundu ucio angikuria we kana ni uri wathima ri. Ukumwira aca. Ona ukumwira aca. Akuria ni ndathima thina wiha. Yes. Ithe tiguo. Ndagikwira ni kilomita milioni 90. Kira kegithima. Kira kegithima kilomita milioni. Na milioni 90. Riu kuratuika ri gucoka rikorwo ri kilomita 152. Yes. Then it has to be very cold. Yes. Riu nikio marakiwa guthii gukinya mweri wa kanana ri. Riu andu ni metikire ati ni gukorwo naki na heho nayo hario maundu ikiendaga. Kindu kia mbere heho yendete muno ni endete thayu. Yes. Utari na thayu heho no meiguaga. Ona ndiko igua mundu akiro ni ingeririe ki? Ni ingeririe heho. Ni ingeririe ki? Heho. Tondu utari na thayu heho ni ikaga atia? Ni mukuiguana nayo. Ni muiguithane koguo heho ni endete thayu. Koguo andu aria maimaga aria angi thayu. Keep off. Yes. Yeah. For the next 2 months. For the next 2 months. Yes. Leke andu acio tutie kumekera in a situation mageigeria ki? Heho. Mageigeria heho. The other thing heho yendaga nigetha uhote kuhurana nayo ri. Ni endete irio cia ugikuyu. Ikanu anyita. Irio cia ugikuyu turario horo wa nduma. Yes. Horo wa mikimo. Yes. Horo wa tumianga. Yes. Ngwaci. Onehu. Yes. Tikuria mero ni ugacoka ukauma nja.
ni ukuragwo ni heho kana kamucere kana gekagirwo tumikawa-ini gakubukanitio guo na kamakuri acha eh heho ni endete irio cia ugikuyu kindu gikunyita nda kindu kiranyita nda indo ndito yes wanyita riu andu marionaga ukiumia kindu gitagwo urugari na gucigina ni tondu wa kiria wikite atia urite kiria urite riana thingi heho unigetha hote kuhurana nayo ri na ndigatuike ati ni eka ati ni agutoria ni endaga kaingi na kaingi ukorwo wina uingi wa vitamins vitamins na vitamin ri cikiri kuo Ondo tari wape umenye he vitamin imwe ya bata muno itagwo vitamin D na riwa ritigokorwo ho yes you need it ni urabatara vitamin K vitamin Z why ali wakwa vitamin no thaisi yake discover vitamin yo ala ma discover ora discover vitamin iri no mathiete monete indo ingĩ irare no ugite gutire Z ya wele wabatara vitamins kare uria matunda kwa uingi riu koguo ni horo wa gukiria tu matunda kwa uingi manyeni kwa uingi the other thing riu no horo cio wa gwika ati ni ucoka gukiambiriria riu kwa mwiri waku na indo iria tuhurana gariki na nyamu icio ingi na ndimu ati anga na ndui aca cinyue tene riu uraigua ni kuraingira heho cinyue nigetha mwiri wa we nawe ukihura cerehe kundu kuriku na guku it's quite unfortunate especially tare muikara kuria rugongo rwa kuria Murang'a uria heho itikaga ta kiria ona kuria Nyeri mbure heho iri iri kuori kwina heho iguru muno riu ne ukenda andu acio magaikara makiroragwo tondu riu athuri acio ni ukoraga kaingi na kaingi ni atiganirie tigwetera ati ugatwita tugutware ukone muciari ati ukamutwarire kabuti ingweyo exactly na heho ningi ni endaga wendo so mapenzi ikue kwa wingi ndio muweze kupigana na nini na baridi tondu no igwa riwa ni rigukorwo raba guthie kidogo nirathie kilomita milioni 152 na nakou that's all we had for today na mundu gwitigirira ati ne gikara wega riu andu ta Muthoni iguo mamenyaga kira getumite Biblia yandike andu eri ni aga gukira omwe nari mundu angihurira Biblia yandikite oguo ati andu eri ni ega ukira omwe akinyia miaka tiga kwiringa abuta mutu no mwite ihinda tariri tu yathirwo mwire ahongoi mwire akure urari o akungiria ona wakumwira ciugo icio ri we ukamenya uria ugetha giskando we make sure that he is gone na ngikuririkania ati ngathi rutana ngoma nayo ari borwitego uturo muritu no ni akiuga wega hari athu ikagio tihoe guaga ego guthiaga uthiaga atia ari ikagio no ikione egwe ti hari athu ikagio tihoe guaga kana ari oingio ni thu tiho guaga ari athu ya guikia ri tiho guaga no ugwe no ugwe thu yaku no guikie ne tigire no ingira irima-ini and in Kenya people are still seeing dust angwira bururi uyu ni bururi ukwenda kwirorwo muno na ni bururi utekwenda kwigumirwo na ni bururi ukwenda gukinywo kahora kahora especially mahinda-ini maya andu matakiri nginya na tha tondu thani ta ciathirire over the weekend over the weekend nimeambiwa nikusalimie na watu hapa na pale na tena nimeenda nikisikia mambo hapa na pale salamu nimepokea zote and there was a very interesting story that was given which caught my ears kwa sababu guys are seeing dust na kwa do inere
Okoro-inĩ ti kwega. Ti kwega. Igwire ng'ano ikiheanwo hau muthuri erigite gutuma mutumia wake China. China no akamenya China ni mirigo ikagatia. Igiragwo. Ya wonjoria. Ngitiguo. Riu ndegugitumwo China ni muthuri tondu muthuri nake akirutaga mawira guku thirikari-ini. Akona ni wega agitume mutumia aze ikangie Arizona kou na to uguo wika gioka naki na murigo oke na murigo ngitiguo na no agikimenya maundu ta macio ni makienda mubango mukinyaniru na magikia na mubango mukinyaniru wanginya hindi iria guthie na niki arathie guka nakio na guikara ihinda riigana atia na kou mutumia akimwira ni wega undu ucio ni mwega undu ucio ni mwega na ni undu wa gwitigirira ati family ni agikara wega na ni mwakirehe murigo koguo biashara no ire katia ni gutherema guthie na mbere and the lady went it's not that she didn't go, she went and stayed there over a month and agioka agitua guwacoka ri akiwahurira muthuri agikimwira riu we are on the way. I'm on the way. Ngambiriria gwika atia ngicoka na indo ciothe ni ndeka atia ndatiga ndabanga nigetha cio igiukage ewe igamukora tigakimukora na guku we na githitio riu akingire ndege naguo murigo kingire ki meri magicoka magieterere hindi ya kiriari na ndu icio maundu macio magikagirwo na ku gitiguo na ni aguka tete ndaguka aguka tu na agake radi na guku agakibokwo ni muthuri na magakembia gweterera ki murigo na no akimenya kaingi na kaingi ni kukihuriro kihuragirwo ni aria marakire murigo maikora murigo waku ni weka atia ni waradi riu akambiriria gwika maundu ma clearance na ndu nigetha riu ningi uigirirwo rori-ini wabatio ku na guku wabatio na guku ni megweterera ni megweterera muthuri akambia kugena wasiwasi aikiria mutumia kai andu aya kai matarakihura makiwe murigo kuri ori wanyita ndwende gukorwo na nginya maratathi ma indo iria riu cia kivokerirwo indo iria cia na kambuni ira irakivokera na nigetha murigo wa ikinya expected ihinda riria riu utanyitwo gukinya murigo ni uguka muthuri akamukimara mutumia ngekengwe maratathi makiriku wanyita maratathi meha mutumia ngetha ngirandure mutumia akaingira nako akaigwa na kendarona ki maratathi ona maratathi na ramona na murigo ndureka atia ndurakinya undu muthuri riu ni atuika riu mundu muhinyiriruku muno tondu riria maratathi maga ri nduri ungikionio maratathi ni ukiuga hihi no uria gwithiaga igacererwo riu ndakirikinya mundu wa kuhurira ndari na kumenya ni naku ekurutia naku uhoro ko na irie naki na murigo na mutumia ni ahana tati ndimara na mwiro na kiru uhoro cio no wagia kiriga maratathi matiramenyeka kuria mari ndari mundu riu angiuria muthuri ikema tutikihura thimu na kuria anga ndu turugano we turugano twanyina mburu na nyina ngari tu story tu wanyita murigo no ahana taweka atia tawaga na okiaga murigo kininire mieri 3 ri murigo mugetereire gutire kindu mwetereire ona mieri igikorwo eguthiaga ku murigo metereire hau aza and then the man started doing his own investigation about what happened to the cargo the container na indo iria ciagirire gwika atia ukorwo igiuka and it was a very sad discovery nikogwira maundu mamwe mendago magatiganwo namo you just leave it there ero murigo no worire uketike murigo no ekate no worire tondu na kundu ndungima hao tuma mutumia China akagira murigo wa ciringi 50 ni mbeca njega ni matatumana na kou ona ti matatumana ari horo in terms of millions ngima ha na ngiri magana matatu ati wathie China icio mundu ahura thimu agatumana kana ukera murata guo urathi ukera mubenje ni thinywe nyona na kou
Anjikira nguo cia 300 hau. Yes. Oguo tu. Oigua mundu ni athie China ri. Amenya hau ni kindu milioni 2 milioni 3 ciakire nacio. Na ni ari na mbeca we ota icio. Ciakinyite ngo milioni 3 akwena nuthu. Murigo no waga. Murigo ndona oka. Gutire murigo. Mutumia ni ahura mweri na kou. Na ni akatia. Ni acoka. Na ni mari China. Ari China. Tondu hau ni ho riu ngoda kwambiriria. Ari China no ndari wika. Athire ikeno. Athire exploration. Athire ikeno na agikua kamundu kuma na guku na akihira ndege. Oi. No, guys are seeing dust. Aye. That is dust plus mud. That is not dust. They berry jaga proper. They berry jaga. Ado matirera. Matakiri. Matakiri. We athire holiday. Anyita bia direct ethire kamufugo. Uthire kundu atathire. Akija kwa nsu. Yes. Na haria nyonaga andu magithiira gicicio-ine iguru. Oyaga ndege orio China akoenge. Ario kou China. Yes. Oyaga ndege akoenge. Na kamundu gake. Na kuria ciura. Yes. Eni. Tekiru matarire. Na utire handu hega hakomagwo matakomire. Na kindu giothe historic kiria githiaga kuonwo China. Ona rire bia ciothe. Netumire nyina 500 he mbeca icio. Arina milioni 3. Netumire nyina 500. Ui. Terere. Terere. Kai bururi utathukire. Kunengera mutumia milioni 3.5 athiagire murigo. Mongerere stock o kawira ina nwe. Women are doing wonders. They are doing wonders. Ona hakiri ungi uranegena. Ona riu tha ici ni aranegena. Erire muka kaburoti magurire ake. Na akiambiria gutumira mukambia. Eki atia? Ake. Muka na timu nyumba ya guikara. Asa. Flati. Mukambia kire mugunda-ini wa nyina. Flati iyo. Flati. Ni akire Flati no ndakire kuria mundu uria magurite. Rugamite mugunda-ini wa nyina. Areka kwa nyina nikuo prime. Jesu ri. Jesu ndathie guikara uguo araikara riu ni tu ciana ciake ni ikuherithika muno. Ni tukwambia kumurandura. Acoke nigetha tutegure kuma gikerenge-ini giki. Yes. Tondu riu ti kwega. Ta imagine unegerete. Negerete nyina wa mburu 3.5. Athie China. Ugigacicokaniriria mbeca icio. Ati ni cia kugira murigo. Umenye mukorogo mwimite. Ona ringi ngiri gukomba. Yes. Akiuma guku ni athendurite matano. Akamba agatigira nyina. Just in case. Acoka ngira mwangi wa nyina wa gatoto oe passport. Mathi. Yes. Moboke magarira ha. Akamonia the Great Wall of China. The Great Wall of China. Yes. Na uria cio na kuria na miti. Ta China. Yes. Na kuria ciura. Na tungauru. And then she came back. Yes. After 1 month. Yes. She came back. Na gokaga kwira ri murigo ni ndiratigire ndeka maundu mothe ndiragikirie. Ndo arakwe horo wa murigo ri. We watigirire ekuria gwitagwo kiria. Ekuria gwitagwo Guangzhou. Agakuhurire Bangkok. Yes. Akura no indo areka atia. No indo aragura. Tondu arenda indo assorted. Ogire na bagi. La tukuo turia thire la tu. No, we are having... No, the man. No. If he is standing on his feet, then he is a man. Kwena andu oru gukira aria marutaga Kenya. Ucio ni muici kagu aruma muru. Yes. And you know, we ugika ati ona ko no we. Utire. What do you do? Utire nothing. Tondu besa ni akwira muico ni akwira uma. Yes. No wacokire kumumburira. You know. Oyo agika investigation this yake. You do your own investigation. Yes. Gura utiri undu no mo weka ati utakamenyeka. The man did his own investigation and discovered that his wife. Yes, ona gutiri ndathire duka-ini ona emwe. Ndari duka ari agaraha. Ari mikawa-ini. Na since iria thaka biu ku China. Na festivals.
athiagia China festival na mijuere yako ikoragwo ikuruka kogwe hana ikoragwo hana kiria madragoni Jesu coka na mundu agacoka na agoka agacoka muci o nyumba iyo atekumaka hashtuki yes na agakwira mweterere ki murigo ni ureka atia ni uroka na after 1 month no arakira ikwiraga riu reke ni ngurora kana hihi ni makinyite no ndaramenya ndari kindu onake avokerire arira ha athiria kiria raha yes and then she came back yes you tell me ono matetagira matetere hau ndingimutetera ucio ndingihota kumutetera tondu riu ri ona gucoka kuwa cokire kwa muthuri ucio akimenya guti murigo guka gweterera ri living with criminals yes she must be very brave na ndaramaka ati ni athie koguo na ni amenya mbeca iria ahuthira yes no ria atigire no ria abangite tondu ni kuonania abangite nginya wakiuma guku ni oi wega guti kindu arathi kugura she knew yes but now you see if you touch that line the gender will say agigakinya gweka uguo ri wekitwa atia ni murume murume ri nigetha eri ta murume amutware holiday akarega nikio ahuthirire mbeca icio agekire wega ari kwanere wega ona ni ngire mutumia ingi ako ingire mutumia no ko muthuru ucio ni angihikiti no ko ni ngira ciuthiriire China Tenera ngine ya